Beyond na matinda imo iragaruki kweli, lakini nkwirigira ati nurere na gukira bwega murithiri wa Meru TV. Karibu ganko watu geni kiri mubango uyu wetu wa turingeme mubango wetu ya nambere kwa tuwe kuletagira ntuwe chionde chia Jumathatu mwanka Jumaa rukiri kuma thaa 12 chirukiri mwanka thaa 4 chia rukiri tuthite nambere kwa tukeragira mantu mwanya and of course mantu mara metherito makina nambere kwa makiringa biongo biandeto mara metherito makina nambere kwa makionekana aga Meru na mara metherito makina nambere kwa makionekana aguntu mwanya aga nthiguruni yetu ya Kenya na kawithire ni ubambitaga ni Faminas wakimathi tuthite na mbere mwanka ithariru na mwenzangu ndogo Nancy ngwetigia kaina mbere kuigwa kiwatana na atinyu miaka gita gatari kuraya eri rutere rwa rungi mantuni ma imwe chiere ithatu ngirigira mantu monthe mamesa sawa na niyo ndi sawa ndere bwega mbukirite bwega tugukuona na mwathani ethire twamenyerete na ntongoreretie tiena thina no iriko ndi sawa ma no wakatuthiite na mbere kwigwa tukimwetagira ingi mumbi etawa mumbi weguru na nthi haya tuona kana tukuthina ya muyo matuli na tukina mbere kwa tukera ithagiria mama igwite maikarikaga kwina mantu mwanya by the mathia na mbere kwa makiumagira nya wegoro na ara county ya Tharaka Nithi county ino ni athia na mbere kwa gitiga wa inchambene ne sana chambeno yetawa ni Francis Kiambi Matanka lakini tawa Francis Kiriero ibuto akolia tukimwita Francis Kiriero Francis Kiambi Matanka wa Kiriero enchambe mwerari icon inene sana kiri mugongo wa Tharaka na inkomenya by the Tharaka ibethire tuba kiringithikaga anene sana na ti Tharaka ki kinya Meru as a whole nthiguru yonthe as a whole nontu arari mubiashara umunene sana arari na company arandikite antu arari na mantu mengi sana arathie na mbere kwigua gitetheria mugongo uyu kuona okuina mbere kwigua gikoraga na gikuya kiririkana kiraonekanire aramenyirwe igoro rukiri ati nethiritwe agitoturo bwake arakwirikana kuringana report ira yethiritwe kirekagirwa ni mwekuru wake augire icho oro baumire kirabuni Antonia Thaigana baumire kirabuni Antonia Thainya chiotuo baya nyomba na bakoya bego batari na kwereanwa watu ya kwena mbesha mukuru uyu kana Kiambi Matankendaga mwekuru wa mugarantira mwekuru wa rega ati after agu bathurana mukuru athiko mama gitini ata mama gitandani kimwetharize athiko mama guntu kungi lakini nyomba weno na ako mama egwa akingorota ati akwegwa akingorota achoka egwa gitaika riboti ra yethire twekerekagiru mwekuru uyu wake tutikomenya mabungo ibure kubate mwiri wa mututigi wa Kiambi uyu Matanka orekana no ethire kira wanara nyomba ya kwiga akuo yali fano home wadera shonkoni bwethere tukina mbere kuendelea okerekanaga postmortem ni ithimi bia birothagirwa muntu kagita kara akua and wikomenyekana imbio yangwa yethere tukiumagira ithimi bira birothikaga ibibu bietawa postmortem so kurekana kaina mbere kwekirothikaga kengo emenyeka kaumukongwa kana imbio yongwa yethiritwe kiriyaga nchamba ino ya Tharaka Kiambi wakagita kara ya methiritwe musiasa na ara county ya Tharaka Nithi ngwete gikinyithwa no bithiru aromba gitiga senator wewe ntukubetia ya gitiga senator kwire aromba gitiga governor I think so kwire ari mujumbe na aragana gutongoreria no aretire Matankas juu ngusho nto bingi sana ethiritwe ari kiguni kinene sana kiri mugongo wa Tharaka we hope tukwiregira uchunkuni ubu kainambere kwa bukiro thikaga na ikengo mwingi kana public ikainambere kwa kimenyaga imbio yongwa yethiritwe iri kaumo imbio yongwa yethiritwe iri kaumo ga gikuweke ya nchambeno nuntu imantu matakumenyekana kuya utebu kali utirari umwaji and then kuya bukithurana mbi na mwekuru alafu tukira ukira kwegwa
uri umukumyoka kwa no wewe tuthikite antu baingi sana nonto I'm sure kwina kagita na kagita antu bathia na mbere kwa bakimenanaga kagita na kagita antu bakuthurana bakoya batakowetana bamwe bakumama sijui wapi bedroom babange bakumama table room babange bakumama sijui wapi ayo okay no but utina gugenkuruta kana ntikwenda insinuate anything on the same lakini gatwetere huchunkuni bui namba kwa bukiro kaga ndo tujue mambo itakuwa namna gani kana tumenye mbio yongwe kainambira kwa iwa kiumagiri ntumirira yethireto ya kiabasa nkona ntu baingi babe yethireto bakianagiria na tibe yethireto bagitumaga of course ntumiriche kuborere mujoyo wa kiambi na achore na ntu batharaka na tongole mwanya bethireto bagituma ntumiri chiago areo professor Kithure Mwano Kindiki uyu ni waziri wa mantu maige na ukaribu ande na wathani wa matura wa professor Kithure Kindiki na thiretu agituma ntumiri chiago watongole mwanya bareo nchambata gitonga murugara mujumbe wa Nara atharaka ibarathire Nara kwa mchambeno Nairobi uko kunenkana ya pole chiago na arora na akunenkana ya gumeria na kirira kire muji uyu wa mututigi ndeto yake thikiro sana hera yithiretwe ikitheria akari batari tayari batari banganite kana batari na habari no eriko ikonenie na untu bubu na antu bakuruta maoni mwanya antu batiora go by the way antu no bakuruta maoni mwanya kwiba bakugari no bakomwe kuro yino araruthire kwiba bakugari kombeka na rai na ngambi kombeka kegwambi but inu chonde inu ni propaganda chieta propaganda tukamenya ochonkoni boy nambere kwiwa boke ruthikaga mantu mangi mamethire tumakinambere kwa makiumagira sana kana makinambere kwa makiringa nyomba chia ndeto na makinambere kwa makithukagirwa na orito sana kwina ithimi bira umire ndiko meakana no amenyie muraithiria etinde uthio kethira mtu akuthia rutha mantu make there is akuthira mwaro ithanda kana thira nanda bantu akiretu kwa nyo ndeno ne igoro deta mantu imathukite ontombe kwina kithimi kia DNA kierekanite ke umerete kithimi eki kirero riko na chiringi 800 aki mtu wa mwera menya mwana ino smack akikwira abana smack akirega okemwera sawa tiamboye mbetera kidogo mboye okithio gikigura abo kirutha kogu kwina mantu tamame ethere tumakiumagira ntikomenya warauve mantu imathukite ntikomenya so kwina mantu tamu na nontu bwabo ethere tubukinambira kwa bukithukagirwa na njira mwanya by the way kwina antu bakuga ai mantu mamu nurongo kithimi gwikiorongo yetikuonania mantu bwega kwiba abange bakuga ari ndeto eno ni but ibu kariogu kwina kithimi eke batene ntikomenya kana yire ndukani enwire karibu nawe kana ina kuonekana but kwina gintu tegu kithiretwe kiumagira na nuntu bwabo ithiretwe bukithina mbere kwigwa bukithukirwa na njira mwanya antu baithiretwe bakithukiria ntu bubu na njira mwanya baba ngi bakuwa ntu bono opusi by the way turoda ithimi bya kuthimanga DNA nga mbimbi mantu mataombeka mantu gote muntu womba kuroda na barabange bakiugaga hongera nontu bontu bobu nontu our boys yetichirare igo tutwekera njokere goto ibarare gotweka thina inene eti muntu akathina ara athima na wenyithie bonene sana athi bawatane na mwana wa mtu baibawatanire mabaraniri ndakuromba ndienda and then nyuma ya bari ke kuwatanira kana nyuma ya ngwataniro eno ukethira mtu akuthunguthoronge so I think kithimi giki kainambira kwa giteithagiria anene sana kiri mantu ta mama na ndikomenya your technique ko by the way kiri mantu mama kithimi kana DNA test ino ikwirikana
ni home DNA test reka ina mbere kwigwa ende gitethagiria ntu kumenya kegwo mwana uyu gumana waku kegwo mwana uyu gumatu waku ende mantu mama makaina mbere kwigwa makibanikaga wazi peupe mantu mama methetwe makina mbere kwa makeragirwa tukaina mbere kwigwa tukirithagiria maingi zaidi na muno nkuru kimara methetwe magikirwa urito kirema ngatheti ndina ngatheti iri chireaga ogwe munde tukaina mbere kwa tukimurika mondemo nyuma yakagita gatare kuraya kambe